Poštovanje, dobrodošli u Nino DR kanal. Ovdje ispred nas se nalazi jedna poprilično specifična novčanica koja je mene fascinirala kad sam je prvi put otkrio, ne znam, po katalogu i to kao strano nešto, nekako sam taj print i sve živo što je prikazano, mislim, na samoj novčanici. Dizajn je malo specifičan od prijašnjih novčanica jer su izlazili, ne znam, kao likovi, jači, mislim, ubedljiviji, ne kao ovdje, recimo ovdje što se vidi s leve strane, to je kovač, dizajnirano je u nekom zgodnom obliku nekih specifičnih šara, plavkaste boje, tako, mislim, na neki način je specifična. Da kažemo pravilno šta je to. To je 10 dinara, izišla je 1.2.19. ali je tek pušten opticaj 20. Po svjetskom katalogu ona se vodi pod brojem 17 i veličina je njezina oko 153 x 88 cm. Ova novčanica je printana u Pragu, što je prije bilo, neke su prije printane u Hrvatskoj i tako u Hrvatskom zavodu za printanje novca. Šta je kod ove novčanice interesantno? To je overprint. Koliko je poznato, regularna novčanica nije izišla, samo ova overprint, znači 40 kruna preko 10 dinara. Što bi značilo, znači 4 krune idu za 1 dinar. Znači, kao što sam rekao, printana je u Pragu. Šta to nama govori? I samo ova novčanica, izgled i sve kako je napravljena, nam govori nova kraljevina je stvorena, poslije 18. i tako dalje, dok se sređuje zemlja i uređuje sve to, mnogo toga ima problema. Tako i oko printanja samog novca, pa se traže izraze, recimo evo sad iduće godinu će se printati recimo u Parizu i tako dalje. Znači u samom snalaženju kako šta printati i šta, znači oko tog novca, kad je u pitanju novac, normalno ekonomija, sve živo drugo, znači imali su raznog sređivanja, naime i samom dizajnu, jer dizajn očito luta, jer ove prijašnje novčanice koje sam pokazao od prestanka rata imaju neku specifičnost i takve su, tako da, znači u samom traženju svega tek će se kasnije naći prave ideje i pravi dizajni i tako dalje. Znači, eto tako, znači ovdje je pokazan jedan kovač, a iza je, eto kako dizajnirana, 10 dinara sa dolje printom 40 kuna. Ne kuna, pardon, kruna. To je hrvatski kuna, koje su kasnije nastale, nego kruna, 40 kruna. Ništa, svako dobro vam želim. Ja ću vratiti na prednju stranu ovu novčanicu da vidite, znači overprint preko 10 dinara, 40 kruna. Ok, svako dobro, pozdrav, Nino DR.